Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 24 salı kunu. Donbas jenginin sonu da ko'rinmay, ammo buna umid endi bar. Bunu Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko regional inkişaf şurasının toplaşuvında bildirdi. Bunun ele devlet başı qayd etkeni gibi Ukraynadan başka barıştırıcı eyetinin körsetilmesi boyunca halkara şeriklerinin qat'iy destegini ala. Aynı vaqtda Petro Poroshenko sene sonunda kabarcılıkka karşı mahkeme hakkında kanun kabul eteceğini qayd etdi. Qararning Cuma kunu oktyabrның 27-sinde islatlarının Milli Şurası deregulyatsiya boyunca miqyaslı leyhana bakacak. O yatırım ikliminin ve Ukrayna'nın doğgen biznes reytinginde mevzamның eyleshmesine da bir adım olur. Yakın vaqtda Ukrayna kimiyeti da bir sıra islatını keçirecek ola. Yarın Rusya ve Almanya prezidentleri işgal etilgen Donbas territoriyasında Birleşken Milletler Teşkilatı barıştırıcılarının yerleştirilmesini müzakere edebilecek. Haber ete Deutsche Welle. Neşirinin yazgаны gibi stratejik işbirlikinin gayrıdan teklenmesini taraflar galiba müzakere etmez. Aynı vakitte Deutsche Welle neşirinde Almanya prezidenti memuriyetini esaslanıp ziyaret devlet degildi iş seviyesinde geçirilecek qayd eteler ve Kreml Steinmeier'ның ziyaretini Kırım işgali ve Rusya'nın Donbass'a arbi kırışıvı yok olğanı gibi göstermesin dep maxsus programma tizildi. Iyunda Steinmeier Almanya ve Rusya'nın münasebetleri endi 15 yıl devamında bozulup kelgeni hakkında bildirgen edi. Vaziyet Kırım ve Ukrayna şarkındaki vakalardan son beterleşti. Ukrayna sınır bekçileri Rusya tarafından esir etildi. Bu Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti'nin başı Petro Tsigikalka'nın Cenzernet neşarine aytkan tahminidir. Onun sözlerine göre bu birkaç ay evvelsi vaqtınca işgal etilgen Kırım Memuri sınırında Rusya sınırcılarının yakalanmasına cevap olabilir. Fakat almashuv teklifi da yok edi. Hatırlatam, oktyabrның 3'ünde Rusya ile devlet sınır kısmının nezaret etilmesi vaktinde Sumi sınır bölüğünün iki zabiti yok oldu. Birazdan Rusya FSB xadimleri Ukrayna sınır bekçilerinin sınır bozganları olarak yakalanganını bildirdi. Rusya'da iki Ukraynalı gayip oldu. Sergey Velev ve Alexander Babinets автостоп ile seyahat ettiler. Ukraynaga kıska yolnen Kafkaz yolu boyunca Kabardino-Balkariya, Rusya'nın Stavropol ve Krasnodar vilayetlerinden qaytacak ediler. Sonki sefer Rostov-na-Donu yanında soylarının bağlangan ekenler tuğanları yerli polisiyaga ve Rusya'nın Ukrayna elçihanesine müracaatta bulundu. Tadqiqatçının sözlerine göre Ukraynalıların pasport kopyalarını alıp, onların sonki sefer hangi sınırdan geçkenlerini belgelemege mümkün olur. Bundan son halkara kıdıruvunu ilan edebilecekler. Kataloniya resmi Madrid region nezaretini arttırsa İspanya hükümetinin idaresinden vazgeçer. Cuma akşamı kunu Kataloniya parlamenti tarafından geçirilecek toplaşuvda region müstakilliginin ilan edilmesi mümkün olur. Cuma günü İspanya senatının toplaşuvu planlaştırılgan. Anda Kataloniya muhtariyetinin toxtatılması hakkında karar alınabilecek. Region hükümeti vaktınca dağılacak ve müddetten evvel saylavlar ilan edecektir. Rusya koloniyasından Ukrayna rejissörü Oleg Sentsov'nu azat etmek talabı ile banneri Trump Tower ayatında astılar. Foto ve videonu Facebook'ta pasiriye takımının iştirakçısı Maria Alyokhina paylaştı. Onun sözlerine binaen Free Sentsov bannerini Sentsov hakkında bilgen faaller ile birlikte astı. Alyokhina dedi ki Sentsov ve Kolchenko hakkında daha da çok aytmağa gerek. Aksiyadan son politsiya Trump Tower'ını yarım saatka kapatkan edi.
Олег Сенцов, Александр Кольченко или Экибин Ондор сенесі майыс айында Қырымда Русияның махсус хызметлері тарафындан туту палынған еді. Оларны ярым адада терактларының пешкілетілмесінде қабатлайлар. Махкеме Сенцовны 20 йыллық қатты низам колониясына макюм етті. Кольченканы есе 10 йыллық. Екесі де шу қабатны танымай. Мемориал уку құруйджи меркезі Сенцове Кольченканы сиясима бюслер жедвеліне көрсетті. Кремль тарафындан идаре етілген Қырымның юқары махкемесі октябрінің 23-інде Қырымда таруқу құруйджысы Хизбут Тахрир ялды ішінің іштіракчысы Эмир Усейн Кукунын тевқиф мұддетінің ұзатырылмасы ақында бірінші басамақ махкемесінің қарарыны деніштірмей қалдырды. Бұны апис етілгеннің адледжесі Алексей Ладин білдіре деген әкебі топлашыв қапалы еді. Имайеге аудио язысыны кечермеге ясақ етілді. Бұның елі адвокатның сөзлеріне көре, махкеме топлашывында қабатлайыжы тараф имаянын ичбір дәлеліне қаймет кесмеді. Евел апис етілген Қырымда таруқу құруйджысы Эмир Усейн Кукунын апайы Мерьем ақайына ажилетті бей ярдым керек олғана ақында білдірген еді. Эмир Усейн Куку 2017 сенесі декабрінің 8-іне қадар аписте қалдырылды. Умымен Қырым оқу құруйджысы аписте 21 ай ве 27 күн ята. Хатырлатамыз, инсанақлары бойынша контакт группасының азасы Эмир Усейн Куку дегер файлер еле бірлікте махсус хызметлер тарафындан 2016 сенесі февральның башында апис етілді. Оларны Қырымда террористик тәшкілетінің мейданға кетірілмесінде қабатлайлар ве дини себеплер бойынша тақип етелер. Американың меркезіне шыре Украинаға арбей дестікін артырмаға чағыра. Америка қошма штатларында Украина елчіханесінің тешібесінен газета бұйық постерны ашкар етті. Онда қайдетілгені кебі Украина бұтун Авропаның хавзызлығыны сақлай. Тәлікесізлік ве мудафаға ички ғайры малының 5% масраф еті. 8 батальоны НАТО стандартларына етті Америка инструкторлары Дордбин Украин арбей хызметчісі үшін тренинглерні кечірді. Дәрджінен 2,5 миллиондан зиеде нұсқасы чықты. Электрон шекілді оны қарарнен 800 бин инсан алды. Андрей Винокуров Берлинде велотрек бойынша Европа чемпионатының сонки күні кейрен чешетінде тунч медальны қазанды. Бөлелікнен спортчу спринтте олған насипсізлігі үшін реванш алды. О вақыт дортынжы келген еді. Винокуровның тунч медалі Украин тақымының ярышта қазанған дортынжы мүкафаты олды. Бұндан evvel 3-ші ерні кейренде Луганск сәкені Любов Барсова қазанған еді. Татьяна Клименченконың әсабатында скретч бойынша күмеш бар. Әркеклер арасында тунчы ғалебі Роман Гладыш олдан бөлелікнен Берлинден украинлер бір күмеш ве 3 тунч медальна кетаре. Нәтижеде Авропа чемпионаты Украина тақымы үшін әлді етілген медальлер бойынша тарихта әнді әйе ярыш олды. Әвелкі чемпионатта 3 медаль әді алтын, күмеш ве тунч. Лондрада 2012 сенесі кечірілген Олимпиаданың күмеш ғалебі Денис Беринчик илксефер ихтисаси рингде унван ұрышыны кечірежек. Декабрінің 16-сында Киевде WBO Халқара чемпионатының енгіл чекімі бойынша унваныны аслы колумбиялы испан Игнасия Мендоса еле ұрышында қазанмаға тырышажақ. Шындалік ихтисаси рингде 29 яшында Беринчик еді ұрышыны кечерген еді. Эпасы мағлюбиетсіз. Сонки ұрышында Киевде сентябрь айында испан Исмаэль Гарсионы техники нокауты еле енген еді. Беринчикнің оладжақ рақыбы Мендоса енді украинлер еле ұрышларыны кешірген еді. Виктор Постала еле ұрышында әкемлернен бір ағызыдан чықарған қарары еле енілген еді. Владимир Кравецны есе бірінші раунда енген еді. Құрметлі серджілер, бұл сонки хаберамыз еді. Дады чо хаберлерні сізлер Украин форум сайтында оқи білесіңіз. UA TV еле олыңыз, сақлықнен қалыңыз. Қораш кенде.